nalo likafunguka, baada hapo likalifunga kama jinsi lilivyo. Lakini Biblia yangu inasema ya kwamba wakazidi kuendelea. Wakati ambapo wamezidi kuendelea, malaika Bwana alipofika mahala ambapo ni pazuri, anaweza akajitambua kaenda. Biblia yangu inasema sasa ndipo Petro akaanza kuona maono. Sema amen. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie tena, wewe unaona nini kwenye huduma? Unaona nini kwenye uimbaji? Mshike jirani yako, mwambie kwenye uimbaji wako unaona nini? Kwenye kanisa unaona nini? Kwenye mateso yako unaona nini? Mwambie kwenye biashara unayofanya kuna nini unachokiona? Je, unaona kushindwa au je unaona ya kwamba utaweza kufaulu? Nataka nikwambie tuko mahali hapa leo tunaona kuna majambo hivi, lakini miaka inakuja tutaliona liko sawa sawa. Hivi ndivyo tunavyoona, hivi ndivyo tunavyotazama. Leo unaweza ukaona vyombo viko hivi, lakini siku nyingine tukija tutaona makontena yamekaa hapa na mkutano umekaa sawa sawa. Anza kuona maono katika jina. Nataka nikwambie, anza kuona maono. Haleluya.